Na Святого Трифуна вініцари odchodza do svojich вініцох, pošvecaju ih, počinaju orezovać, že bi lozi vraceli moc posle žimskej pavzi. Na toto švetoše po narodnih običajoh zakončuje žima i s odhodom do vinicoh vraca moc vinovej lozi. Освящається вініця сія во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Vino, ktoré rozvešeľuje šerco človekovo, vážne za náš život. Preto, evo, vidíme, že i tot všicok trud, ktorý človek uklada do vinici, počínajúci teraz už od žimy, keď vonka ešte, evo, tak povedz, zmarznutá žem, ľudia už na poľu robia, modľaše svojemu zaštitníkovi, že by poznejšie na ješeň to tí plody, ktorý tá robota prinoši, znova boli blahosloveni. Урод sme mali dobri 2016 rok, grozno dobro zrodzelo, malo cukru dos, bilo zdrave. Mi se teljo trudzeli da bude dobre, a i svešenici dobro pošveceli. I to smo se rok znova pozberali da bude jagodi i vlonji. U Panoce holjam da i će 50% bude ljepši rok, jakše volakše, muše bude ljepši rok. Означування того шветаше по традиції закончило з гостину і випіванням так вolaного божого напою, а у вініці ще могло чудzi, že toho dňa veľi zaľubení do vína.